Pred rokom i pol u filijali Nacionalnej službi za dostavanje roboti u Novim Sadze robotu čekali 26 isjači osobi, a hviljkovo ih jest 16 isjači 700. Na zmenšanje čislanje zanjatih u Novim Sadze vplivoval prihod novih investitorov. Po slovah Dušana Marjanovića, načelnika Oddeljenja za posredovanje i zanjatost i planovanje karijeri, hljadajuše inženjere u IT sektoru. Keď bešedujeme o IT sektoru, dumame na informatívnej komunikácii i technológii a tu ohromní deficity a pohľadovanie bars veľké. Z druhého boku hľadaní kadry zo strednú školu pre zjavenie nových investitoroch i nových zanimanjoch. To robotníky u automobilnej industrii, ale i mašinski tehničare i elektrotehničare, potom šlosere, švajzovače, kuhare, pekare, mesare, a vec i stari zanimanja, instalatere i vodoinstalatere. Robotu hviljkovo možu najsi prepodavače stranskih jezikoh, matematičare, fizičare. Pre situaciju u kotre še nahodzime, robotniki bez zanimanja maju vekši možljivosti na trgovišću roboti, hvarel Marjanović, a zmenšane davanje roboti osobom, ktori maju 7.1, 7.2, 6.1 i 6.2 stupenj obrazovanja.